Mu binyamakuru binyuranye birimo The East African, The New Times, Imfahonshya, Keti Press n'ibindi, aho byanditse ko Perezida Paul Kagame yasabye abaturiye pariki y'ibirunga kurushaho kuyifata neza. Umukuru w'igihugu yasabye abaturage baturiye pariki y'igihugu y'ibirunga kurushaho kuyifata neza bita no ku bikorwa by'ubukerarugendo bishamikiyeho mu rwego rwo kugira ngo irusheho kuzana abakerarugendo benshi n'inyungu nyinshi ku gihugu no kuri bo bwabo. Yayivugiye mu Kinigi mu karere ka Musanze ku munsi w'ejo kwa gatanu hari mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi. Perezida Kagame yashimiye abaturage bitabiriye uyu muhango ndetse n'abandi bawutumiyemo muri rusange, ariko by'umwihariko ashimira abatoranyijwe kwita amazina abana b'ingagi 25. Yavuze ko leta y'u Rwanda yifuza ko ibyo abaturage baturiye pariki y'ibirunga bakora bibazanira inyungu, ariyo mpamvu hashyizweho umugabane w'10% y'ibiboneka muri iyo pariki kugira ngo bigaruke mu baturage bibateza imbere. Umukuru w'igihugu yagize ati niturushaho gufatanya no kubifata neza bizakomeza kuzana inshuti nyinshi, abadusura benshi n'inyungu nyinshi ku gihugu no kuri mwe bw'ubwanyu muturanye na pariki y'ibirunga. Muri muhango wo kwita izina ku nshuro 15 abana 25 niyo biswa amazina, bakaba baravutse hagati y'itariki ya 1 Nyakanga 2018 n'iya 11 Gicurasi uyu mwaka 2019. Ni umuhango witabiriwe n'abantu b'ibyamamare nk'umwongereza Naomi Campbell, umunyamerika w'icyamamare mu muziki wa R&B Niyo, umunyabigwi muri ruhago Tony Adams wakiniye amakipe nka Arsenal yo mu Bwongereza, Van Gaal watoje amakipe akomeye kandi anyuranye y'umupira w'amaguru, Emma-Claudine Desarene wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia n'abandi. Kuva uyu muhango wo kwita izina watangizwa muri 2005 kandi abana b'ingagi barenga 280 bamaze guhabwa amazina. Hagati aho bamwe mu bitabiriye umuhango wo kwita izina bagize icyo bavuga ku Rwanda n'abanyarwanda. Nka Van Gaal wabaye umutoza ukomeye mu makipe nka FC Barcelone, Bayern Munich, Manchester United no mu ikipe y'igihugu y'Ubuholandi, ngo yatunguwe n'ukuntu abanyarwanda bakunda perezida wabo Paul Kagame. Bana Van Gaal uri mu bisi izina abana b'ingagi yavuze ko ari ubwa mbere mu buzima bwe yabonye abaturage bavuga neza umukuru w'igihugu ku rwego nk'urwo yabibonye. Ati abantu bose navuganye nabo baramwishimiye, ntabwo nari narigeze numva na rimwe abantu bavuga neza perezida wabo nk'uko abanyarwanda babikora. Nibyo yakoze ibintu bikomeye. Yakomeje avuga ko intambwe u Rwanda rwateye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ari ntagereranywa mu ngeri zose, ariko kandi akanavuga ko yanejejwe no gusura ingagi zo mu birunga. Ati nabonye ingagi ni ibintu bidasanzwe, twakoze urugendo rw'amasaha 3 kugira ngo tubone ingagi, ariko byari ibintu by'akataraboneka. Ibyo nakunze nuko abantu bo mu Rwanda basabana n'abantu bacisha bugufi, ni ibintu bidasanzwe. Van Gaal yaje mu Rwanda mu biruhuko bikubitana nuko hari igikorwa cyo kwita izina, akavuga ko byose kuri we byabaye mu buryo butunguranye. Naho wazari minisitiri w'intebe wa Ethiopia Makuruki Desarene we yavuze ko abanyarwanda bigishije abanyafurika uko abantu babana mu mahoro, uko bakemura amakimbirane hagati y'abantu, akaba bibashimira. Naho ambasaderi wa Israel mu Rwanda Ron Adams yashimye aho u Rwanda rugeze kubera perezida Paul Kagame, anavuga ko u Rwanda n'igihugu cye cya Israel bisangiye amateka amwe ya jenoside, dore ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yabaye nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Fred Swanika ni inshuti y'u Rwanda akaba akomoka mu gihugu cya Ghana, we yagarutse ku bushake bw'u Rwanda bwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kandi ashima ubuyobozi bw'u Rwanda ku bwa byinshi bumaze kugeza ku banyarwanda. Duhindura ingingo dufata ikinyamakuru Jeune Afrique aho kigira kiti icyo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabwiye mugenzi we Paul Kagame i Biarritz. Nibyo iki kinyamakuru cyanditse mu Gifaransa ngo soke Emmanuel Macron adi ya Paul Kagame a Biarritz. Jeune Afrique yandika ko nubwo ibiganiro byari biteganyijwe hagati y'aba perezida Paul Kagame na Macron mu gihe cy'inama yateraniye i Biarritz ya G7 ku matariki ya 24 kugeza ku 26 z'ukwezi gushize kwa 8 bitakunze, abakuru b'ibihugu byombi ngo babashije kuganiraho gatoya ubwo iyo nama yari irimbanije. Iki kinyamakuru cyandika ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yamenyesheje mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda ko ambasaderi mushya w'u Rwanda i Paris mu Bufaransa François Xavier Ngarambe wasimbuye Jacques Kabare yemejwe mu nama y'abaminisitiri w'Ubufaransa yateranye tariki 21 z'ukwezi gushize kwa 8. Mu bindi abakuru b'ibihugu byombi baganiriyeho ngo harimo gufungura i Kigali ikigo cy'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Institut de la Francophonie, ndetse no kugarura mu Rwanda ibikorwa by'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere AFD. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda no hanze yarwo muri iki cyumweru kandi byagarutse ku nkuru y'iyegura ry'abayobozi banyuranye mu turere dutandukanye two mu Rwanda. Ikinyamakuru The East African kiti mu Rwanda igihiriri cya bamwe mu bayobozi b'uturere n'ababungirije beguye.
muri The New Times ho bati abari abayobozi basaga 20 mu turere turenga 10 beguye mu gihiriri cyabaye muri iki cyumweru. Naho muri Kigali Today bati nta gikuba cyacitse, niko Minisitiri Shyaka Anastase yavuze ku bayobozi b'uturere beguye. Ikinyamakuru The New Times cyandika ko byibura abayobozi barenga 20 mu turere tunyuranye barimo abayobozi batwa n'ababungirije beguye, abandi begutwa n'inama njyanama z'uturere twabo muri iki cyumweru. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastase yavuze ko iyegura ry'abo bayobozi bose ntabwo bari kwiye guteza mu bantu kuko ngo begujwe no kuba barananiwe kuzuza inshingano zabo harizo zo gukorera abaturage. Minisitiri Shyaka yavuze ko aba bayobozi aribo basaba njyanama kwegura cyangwa njyanama akaba ari ibeguza. Ati ibi byatewe n'imikorere yabo itari myiza no kutageza ku baturage ibyo babemereye. Minisitiri Shyaka yavuze ko uyu mwaka wa 2019 ari umwaka wa nyuma ushyira icyerekezo 2020 ndetse uganisha muri kimwe cya kabiri cy'icyerekezo 2024. Izo ngo zikaba ari impamvu zituma buri karere gakora impinduka kugira ngo kagere ku ntego kifuza. Akagira ati nta gihe cyo gutakaza gihari, buri karere gafite inyota y'ubuyobozi bwiza bukora neza butuma bagera ku mibereho myiza y'abaturage n'iterambere bifuza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Anastase Shyaka kandi yavuze ko ibiri mu kuba ari bisanzwe ku gihugu nk'u Rwanda. Ati nta gikuba cyacitse, ibi ni ibisanzwe ku gihugu nk'u Rwanda kimakaza imiyoborere myiza ishingiye ku buyobozi n'ubushobozi byegerejwe abaturage, irangwa na demokarasi kandi ishyira imbere inyungu z'umuturage n'iterambere ry'igihugu. Inkuru yo kwegura kw'aba bayobozi b'uturere yabaye kimomo kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru ari nabwo byatangiye. Heguye abayobozi bagera kuri 23 barimo bameya, ababungirije bashinzwe imibereho myiza y'abaturage n'abashinzwe ubukungu. The New Times yandika ko abayobozi b'uturere bamanitse amaboko bakegura ku mugaragaro barimo w'akarere ka Nyamasheke, aka Karongi, aka Muhanga ndetse na ka Musanze. Muri rusange ariko kandi uturere twibasiwe n'icyo bamwe bajya bita Tour du Rwanda n'utwo mu ntara y'Iburengerazuba nka Karongi, Ngororero, Nyamasheke, Rubavu na Rutsiro, mu gihe mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru uturere twagezemo iyi nkubiri ari tubiri, Muhanga na Gisagara mu Majyepfo, Burera na Musanze mu Majyaruguru. Urasirazuba ho mu karere ka Ngoma heguye Vice Mayor wari ushinzwe ubukungu, naho i Bugesera hegura umunyamabanga nshingwabikorwa w'ako karere. Abenshi muri aba beguye bavuze ko bananiwe kuzuza inshingano zabo, ariko hari n'abandi basabwe kwegura na njyanama z'uturere twabo kubera ibibazo bitandukanye birimo ruswa yavugwaga kuri bamwe n'abandi. Duhindura ingingo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemereye ubutaka kaminuza y'Abadiventiste y'umunsi wa 7 muri Afurika yo hagati. Turabisoma mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bya mu Rwanda nk'Imvaho Nshya, The New Times, Kitty Press n'ibindi bitandukanye. Byandika ko iyo nkunga y'ubutaka Perezida Paul Kagame yayemereye iyi kaminuza ku wa mbere w'iki cyumweru ubwo yataga ku mugaragaro ishuri ry'ubuganga ry'iyo kaminuza. Ni ishuri ryubatse ku cyicaro gikuru cyayo kiri Masoro mu karere ka Gasabo no mu mujyi wa Kigali. Umukuru w'igihugu yagize ati tugiye gufatanya namwe kugira ngo ibyo bitaro bizigisha abanyeshuri byubakwe mu buryo bwihuse kurusha ibindi. Tuzabashakira ubutaka ndetse tunashake amafaranga yo kongera kuyo mwabashije gukusanya. Yongeyeho ati ndibaza ko twese ibyo bitaro tubikeneye vuba bishoboka kurusha uko twategereza igihe kirekire. Tuzabikora rero. Perezida Kagame yakomeje avuga ko mu kwizera hari byinshi bizakorwa muri iyo kaminuza biziyongera ku byari bisanzwe bihari, anizeza abayobozi bayo ko leta izakomeza kongera imbaraga mu gushyiraho ibikorwa remezo ndetse n'amategeko meza abigenga. Umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abadiventiste y'umunsi wa 7 ku isi Dr. Ted Wilson we yavuze ko kuba kaminuza y'Abadiventiste y'umunsi wa 7 muri Afurika yo hagati igeze ku bikorwa byo kwishimira ngo bishamikiye ku iterambere u Rwanda rugezeho. Tutarajya kuri ingingo nk'iyi nyubako nshya mu Rwanda n'ubundi kandi tugifite ikinyamakuru The New Times mu biganza, harimo indi nkuru ivuga ko urusengero cyangwa isinagogi ya mbere y'Abayahudi yafunguwe mu Rwanda. N'urusengero ruherereye Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali rukaba rwarafunguwe n'umuryango w'Abayahudi b'Abaorthodox bibumbiye mu cyitwa Chabad. Uhagarariye Israel mu Rwanda Ambassadeur Ron Adam avuga ko gufungura urusengero rwa mbere rw'Abayahudi Kigali ari kimwe mu bintu by'ibanze yarashyize imbere ubwo yatangiraga guhagararira igihugu cye mu Rwanda mu kwezi kwa 5 uyu mwaka, kuko ngo biri mu bizakurura ba mukerarugendo b'Abanyayisiraheli bifuza kuza mu Rwanda. Ati ni iby'agaciro gakomeye gukora tunagamije kurushaho kugira u Rwanda ahantu habereye ubukerarugendo no ku Banyayisiraheli, kuko iyo baje hano mu Rwanda baba bakeneye urusengero nk'uru basengeramo bakanahahurira na bagenzi babo basanzwe hano mu Rwanda. Ibyo tubireke muri Kitty Press bo bati i Rubavu ubuyobozi burashakira igisubizo abanyeshuri bo mu Rwanda biga i Goma.
iki gitangazamakuru cyandika ko i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda kuwa mbere w'iki cyumweru hakoraniye inama yahuje ababyeyi bafite abana biga muri Kongo Kinshasa bahura n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu hanyuma baganira ku buryo bwo gufasha abanyeshuri biga i Goma gushaka uburyo baba baretse gukomeza kwambuka umupaka kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola kimaze iminsi kivugwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo Kinshasa. Ni inama yabaye nyuma y'uko hari ikindi gihe ubuyobozi bwigeze kuganira n'ababyeyi kuri icyo kibazo, ariko igihe cyo gutangira amashuri muri Kongo cyarageze ababyeyi bohereza abana muri icyo gihugu kandi ibyo bari baremeranyijwe ko baba bihagaritse. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buti icyo tugomba kureba ni ubuzima bwabo, ababyeyi bakumva icyo kibazo ntibagomba gushyira abana mu kaga. Niba tuvuga ko hari Ebola, iyo tuvuga ko havugiye amasasu ni bangahe bajyayo, si ngombwa ko bohereza umwana ahantu yagirira ikibazo. Ubuyobozi bwabwiye abo babyeyi b'abana bigaga hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bugiye gushaka uko bwafasha abanyeshuri, bukanabagira inama yo gutegereza bakazatangira umwaka w'ibihumbi 2020 mu Rwanda, ahubwo bakaba bagomba kuba biga icyongereza kuko Igoma aho bigaga mu rurimi rw'igifaransa. Abanyeshuri bava mu Rwanda bajya kwiga Igoma, Keti Press yandika ko babarirwa muri 250 bakaba buri munsi bambuka umupaka uhuza Goma na Gisenyi baba bagiye kwiga nyine mu mujyi wa Goma. Reka twambuke imipaka y'u Rwanda hanze y'igihugu. Inkuru zagarutsweho n'ibinyamakuru muri iki cyumweru tuzihere ku rupfu rw'umukambwe Robert Gabriel Mugabe watabarutse ku myaka 95 y'amavuko. Nouvelle Observateur yanditse ko inkuru y'urupfu rwa Mugabe yatangajwe mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu, yitangazwa bwa mbere na Perezida Emma-Claudine wa Zimbabwe, wagize ati n'akababaro kenshi ndabamenyesha urupfu rw'umubyeyi wa Zimbabwe hakaba na Perezida Robert Mugabe. Ikinyamakuru Le Monde cyanditse ko Perezida Emma-Claudine yashimye Mugabe agira ati kamarade Mugabe yabaye ikimenyetso gihamye cy'ubwigenge, agaragaza urukundo rwinshi rwa Afurika ari nako haranira ukwishyura ukizana n'uburenganzira bw'abaturage. Uruhare yagize mu mateka y'igihugu cyacu n'uyu mugabane ntiruzibagirana. Naho ikinyamakuru Le Monde cyo kikibutsa ko uyu mukambwe yaguye mu gihugu cya Singapore aho yari arwariye kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Robert Gabriel Mugabe yavutse mu 1924, havukira mu gace kitwa Kutama kuri kilometero 80 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Harare, umurwa mukuru w'igihugu cye cya Zimbabwe. Mugabe yaje kujya kwiga muri Afurika y'Epfo aho yahuriye na bamwe mu baje kuba abayobozi b'ibihugu byabo barimo nka mwarimu Julius Kambarage Nyerere wabaye perezida wa mbere wa Tanzania. Mu 1963 Mugabe yashinze ishyaka rye ZANU ryaharaniraga ko Zimbabwe icyo gihe yitwaga Rhodesia yabona ubwigenge. Nyuma y'umwaka umwe gusa ariko mu 1964 Robert Mugabe yashyizwe mu buroko azira kurwanya ubutegetsi. Aho afunguriwe hari mu 1975 yahise ajya muri Mozambique aho yahise atangiza urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa gikoloni. Intambara yarangiye mu 1979 igasozwa n'imishyikirano yatumye haba amatora ari mu 1980, hanyuma yegukanwa bidasubirwaho n'ishyaka ZANU PF rya Mugabe. Kwa 18 Mata 1980 nibwo Mugabe yabaye minisitiri w'intebe wa leta nshyashya ya Zimbabwe yari ibonye ubwigenge. Robert Mugabe yeguye ku buyobozi bwa Zimbabwe kwa 21 mu Gushyingo 2017 abihatiwe n'ingabo z'igihugu cye. Ibinyamakuru birimo The Sun, The Guardian, Le Figaro, The Washington Post ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye byagarutse ku bayobozi batandukanye bagize icyo bavuga ku rupfu rwa nyakwigendera Mugabe. Nka perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashimye ko Robert Mugabe yarwaniye ubwigenge akanaba ku isonga ry'abaharaniye ko Afurika yakwigobotora ubukoloni. Naho umuvugizi wa leta y'Ubushinwa we yagaragaje Mugabe nk'uharaniye ubusugire bw'igihugu cye akarwanya ukwivanga kw'amahanga muri politiki y'igihugu cye na Afurika kandi hagateza imbere imibanire ya Afurika n'Ubushinwa. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta we yagize ati tuzahora twibuka Perezida Mugabe nk'umuntu w'intwari utarigeze atinya kurwanira ibyo yemera ndetse niyo ntababaga bamushyigikiye. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli we yagize ati Afurika itakaje umwe mu ntwari zayo n'umuyobozi ukunda Afurika wabaye intangarugero mu kwamagana ubukoloni. Perezida Buhari wa Nigeria we yagize ati ndizera ko ubwitange bwa Mugabe mu guharanira ubwigenge muri politiki n'ubukungu ku baturage be bitazibagirana. Natwe tugira tuti Imana imwerekeza aho yamugeneye. Ibyo kandi tubiveho. Mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi nyir'ubutungane Papa Francis ubu tuvugana arabarizwa kuri uyu mugabane wa Afurika. Turabisoma mu binyamakuru
binyamakuru birimo The New York Times, Le Monde, Le Point, Le Courrier International, Le Nouvel Observateur n'ibindi byinshi. Kwa gatatu w'iki cyumweru nibwo Papa Francis yatangira uruzinduko rwe muri Afurika, yahereye mu gihugu cya Mozambique. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ndege yari imujyanye muri Mozambique, uyu muhuza w'ijuru n'isi yatangaje ko kuba anengwa n'abanyamerika kuri we ngo ari icyubahiro. Papa Francis yemeye ko hari bamwe mu banyagatolika b'abanyamerika biganjemo abatsimbare ku mahame y'ibya kera bajya bamunenga. Ibi kandi Papa Francis yabivuze nyuma y'uko umunyamakuru Nicolas ukorera ikinyamakuru La Croix yeretse umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi igitabo Comment l'Amérique veut changer le pape, tugenekereje mu kinyarwanda bivuze ngo uko Amerika yifuza guhindura papa. Icyo gitabo kigaruka ku banyamerika banenga bikomeye ibitekerezo bya Papa Francis ku ngingo zinyuranye zirimo ikibazo cy'abimukira, imibanire n'Ubushinwa, politiki ya kapitalisme, uburyo ahangayikishijwe n'ibibazo by'ibidukikije no kubashyigikiye koroshya amategeko ya Kiliziya ku ngingo zirimo n'igihano cy'urupfu. Bamwe mu banyamerika ngo bagera naho bashinja Papa ko bashyigikiye inyigisho zinyuranye n'amahame ya Kiliziya Gatolika, ibita herezi mu rurimi rw'igifaransa. Mu gusubiza uyu munyamakuru, Papa Francis yabaye nk'ukubita agatwenge ati kuri njye ni icyubahiro kuba nanengwa n'abanyamerika, yongeraho ariko ati ni nk'igisasu cya bombe. Mu gusobanura kurushaho ayo magambo ya Papa, umuvugizi wa leta ya Vatican Matteo Bruni yavuze ko ubusanzwe Papa akunda bamunenga kandi ko kunengwa n'abantu bakomeye kuri we ngo ni iby'agaciro gakomeye. Bamwe mu banyamerika kandi banenze Papa Francis kuba yarishiriye ibyaha by'urukozasoni byo gufata abana ku ngufu byashinjwe umunyamerika Theodore McCarrick wari kardinali, cyakora Papa Francis akaza kumwirukana mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Wigize kuba ambasaderi wa leta ya Vatican Musenyeri Carlo Maria Vigano ndetse we ngo yaba yarageze aho asaba Papa Francis kwegura kubera guhishira uwo wari kardinali no kumukuriraho ibihano byagizwe ibanga yari yarahawe na Papa Benedicto wa 16. Kuri uru rugendo rw'umukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, ikinyamakuru Le Point cyanditse ko Papa asuye Mozambique nyuma y'ukwezi kumwe gusa hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya guverinoma n'umutwe wa Renamo wahoze urwanya ubutegetsi bwa Mozambique, igikorwa Papa Francis yashimiye abanyamozambique. Maputo muri Mozambique, Papa yasabye by'umwihariko urubyiruko gukomera kuri ayo mahoro no guharanira gukomeza kuyubaka. Nyuma ya Mozambique, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi akaba yarerekeje mu gihugu cya Madagascar. Ikidasanzwe muri iki gihugu cya Madagascar nuko Papa yagiye mu modoka yabigenewe yakorewe aho muri Madagascar. Aho iyo modoka agenda amasuhuza ababaje kumwakira itandukanye n'izindi asanzwe akoresha, nuko idafite ibirahure bitamenwa n'amasasu. Ibi ngo akaba ari ikimenyetso cyo kwerekana ko Papa yifuza kuba hafi y'abakristo basanzwe, yirinda icyamutandukanya nabo. Vatican News yibutsa ko uruzinduko rwa Papa Francis akoreye muri Mozambique, Madagascar n'ibirwa bya Maurice ari urwa kane akoreye ku mugabane wa Afurika. Papa Francis akaba yarasuye bwa mbere umugabane wa Afurika hari ryari Jean Domase hari mu mwaka wa 2015. Indi nkuru yacicikanye mu binyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi muri iki cyumweru ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwibasira abanyamahanga muri Afurika y'Epfo. Nk'ikinyamakuru Le Parisien cyasohotse kuwa kane w'iki cyumweru cyanditse ko abantu bagera ku 10 bamaze kubura ubuzima, ibintu byatumye imibanire ya Afurika y'Epfo n'abaturanyi bayo izamagatotsi. Iki kinyamakuru cyibutsa ko ibikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi cyangwa surugoma abanyafurika y'Epfo bakorera abanyamahanga baba ku butaka bwabo atari ubwa mbere bigaragaye muri icyo gihugu kiyoborwa na Cyril Ramaphosa, kuko mu myaka 15 ishize byakunze kumvikana aho muri Afurika y'Epfo, kuko nko muri 2008 ibikorwa byibasira abanyamahanga byahitanye abantu 62. Usibye kwamaganwa hirya no hino ku isi, ibi bikorwa byatumye muri bimwe mu bihugu bya Afurika naho batangira kureba nabi Afurika y'Epfo. Nibyo nko muri Nigeria inzu nini z'ubucuruzi n'amaduka ya sosiyete y'itumanaho ya MTN byaribasiwe guhera kuwa mbere y'iki cyumweru. Ibi byaje gutuma igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse gifunga ibiro by'abagihagarariye no kuvuga ambasade yacyo muri Nigeria. African News kongeraho ko n'abanyanigeria benshi bahamagariye bagenzi babo guha gato amasosiyete y'abanyafurika y'Epfo, harimo nka sosiyete izwi cyane mu bya televiziyo DSTV n'itumanaho MTN. Muri Kongo Kinshasa ho mu mujyi wa Lubumbashi, ibiro by'uhagarariye Afurika y'Epfo ndetse n'iduka ry'umunyafurika y'Epfo byatewe n'abantu bigaragambyaga bamagana ibikorwa byo kwibasira abanyamahanga muri Afurika y'Epfo. Usibye Nigeria na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Zambia naho urugomo rwibasiye abanyamahanga muri Afurika y'Epfo rwaramaganwe bikomeye, ibintu ndetse byatumye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Zambia rihagarika umukino w'umupira w'amaguru ikipe y'igihugu ya Zambia Chipolopolo yayifitanye na bafana ya Afurika y'Epfo kuri wa gatandatu. Tukivuga ku ngaruka z'ibyo bikorwa, Jean Domase byibasira abanyamahanga, Jeune Afrique yanditse ko byaba ari byo byatumye Nigeria ititabira inama mpuzamahanga ku bukungu n'inama yabereye muri Afurika y'Epfo.
ibi kandi byakurikiwe n'icyemezo gisa n'icyo cyafashwe n'abahanzi n'ibindi byamamare byo mu gihugu cya Nigeria byarahiye kutongera gusubira muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo niba ubutegetsi bw'icyo gihugu ntacyo bukoze ngo ibi bihagarare. Africa News ivuga ku bamaganye ubwo bugizi bwa nabi yanditseho perezida wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yamaganye ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi agira ati ndashimangira ubushake bwa Afurika yunze ubumwe bwo gufasha guverinoma ya Afurika y'Epfo guhangana n'impamvu nyazo zabaye intandaro yabiriye bikorwa bibabaje hakimakazwa amahoro n'umudendezo. Umunyafurika y'Epfo utavuga rumwe n'ubutegetsi Julius Malema wigeze no kuyobora urubyiruko rw'ishyaka ANC we yavuze ko nubwo akaga k'abanyafurika y'Epfo abakene batagira akazi kumvikana bibeshye ku mpamvu nyayo y'icyo kibazo. Yagize ati mu rurimi rw'icyongereza our anger is directed at wrong people, bivuze ngo uburakari bwacu twabutuye abantu batari bo. Ati uburakari bwacu twabutuye abantu batari bo. Akomeza kandi agira ati ubukungu bwacu bwikubiwe n'agatsiko k'abazungu bakeya banangiye bakanga ko tubusaranganya kandi ishyaka ANC riri ku butegetsi rikaba ribakingiye ikibaba. Tukivuga ku ngaruka z'ubugizi bwa nabi Savera, Le Nouvel Observateur yo yanditse ko ibi bikorwa bishobora kuzakoma mu nkokora ubukungu bw'igihugu cya Afurika y'Epfo. Iki kinyamakuru gisobanura ko amasosiyete y'abanyafurika y'Epfo akorera hanze y'igihugu washobora kuzahura n'igihombo gikomeye ndetse bikaba byanahungabanya ubucuruzi n'amahanga bikazanabuza abanyamahanga kongera gushora imari yabo muri Afurika y'Epfo. Ikindi gihangayikishije ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo ni ihungabana rikomeye ry'urwego rw'ubukerarugendo kuko 60% by'abakerarugendo basura Afurika y'Epfo baba ari abanyafurika. Umunyarwanda tumanika gati wicaye bajya kukamanura ugahaguruka ibyo tubireke nabyo. Umunyamabanga mukuru wa Antonio Guterres ati umuryango w'abibumbye ntuzatererana abakongomani. Nibyo igitangazamakuru Africa News cyanditse mu gifaransa giti les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais, a dit Guterres. Ni mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 umunyamabanga mukuru wa Loni yagiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Iyi nkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo UN News, Media Congo, Politico, The Citizen, L'Observateur, La Croix, Jeune Afrique, Radio Okapi, Africa News n'ibindi umuntu atarondora ngo abirangize. Ibinyamakuru byanditse ko uruzinduko rwa Bwana Guterres muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwari rufite impamvu eshatu ari ikibazo cya Ebola, umutekano na politiki. Uruzinduko yaruhereye Goma mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu ntara Kivu ya ruguru aho yasuye ikigo cyashyiriweho kwakira no gusubiza mu buzima busanzwe abavuye mu mitwe yitwaje intwaro bagahitamo kuzirambika hasi. Bukeye bwaho ku cyumweru yiriwe Ibeni naho muri Kivu y'Amajyaruguru asura ikigo cyagenewe kwakira no kwita ku banduye virusi ya Ebola aganira kandi n'abayikize ndetse n'abashinzwe kwita ku bayanduye. Uruzinduko yarusoreje Kinshasa mu rwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yahuye kandi akanaganira na perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi. Bwana Guterres yabwiye perezida Tshisekedi ko umuryango w'abibumbye akuriye utazatererana abakongomani ibibazo barimo byiganjemo iby'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'icyorezo cya Ebola kimaze guhitana abarenga 2,000 mu burasirazuba bw'iki gihugu mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize. Yavuze ko ingabo za Loni zibungabunga amahoro n'umutekano muri Kongo MONUSCO zigiye kurushaho gufatanya n'iza Kongo FARDC mu rugamba rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro idasiba kuhungabanya mu burasirazuba bw'iki gihugu by'umwihariko mu gace ka Beni muri Kivu y'Amajyaruguru ahavugwa kenshi ibitero bivugwa ko bigabwa n'umutwe w'iterabwoba wa ADF naru bigahitana abahatuye. Muri uruzinduko rwe muri Kongo umunyamabanga mukuru wa Loni yasuye ahitwa Mangina muri Beni kamwe mu duce twagaragayemo bwa mbere indwara ya Ebola. Kuri inshuro ya 10 yadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba abahatuye kwihutira kujya bisuzumisha bakanivuza igihe cyose babonye ibimenyetso bya Ebola kugira ngo bibongere amahirwe yo kuvurwa bagakira no kwirinda ko icyo kiza gikwirakwira. Bwana Guterres kandi yashimye abakora mu rwego rw'ubuzima bahaza amagara yabo bakiyemeza kujya kwita ku banduye Ebola. Yarababwiye ati mbashimiye mbikuye ku mutima ku bw'akazi kadasanzwe mukora n'umurimo w'ubwitange kandi mbifurije gukomerezaho kuko bigaragara ko ibintu bigenda bijya mu buryo. Uyu munyamabanga mukuru wa Loni yasabye abakize iyi ndwara ko abavugizi b'abandi bantu ati kuri mwe mwese mwanduye Ebola mukwiye kutubera abavugizi mukabwira buri wese ko wanduye ariko akivuza ataragera kure ashobora gukira. Nimukoreshe ayo mahirwe mwigisha bagenzi banyu mudufashe guhangana n'iki kiza no kugihashya. Nyamabanga mukuru wa Loni kandi yongeye kwibutsa umuryango mpuzamahanga gutanga inkunga yemeye yo gukomeza guhashya Ebola imaze guhitana abarenga 2,000 mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Aha yavuze ko 15% gusa by'inkunga yemewe muri uyu mwaka n'ibihugu binyuranye ngo ari imaze kuboneka yonyine.
amakuru y'imikino urubuga Africa Top Sports rwanditse ko ku nshuro ya mbere imikino yo gushakisha itike y'igikombe cy'isi giteganyijwe muri Qatar muri 2022 izerekanwa ku buntu n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi ariyo FIFA. Imikino y'iri jonjora ry'ibanze ririmo amakipe 28 yatangiye tariki 4 z'uku kwezi kwa Nzeri ikaba izarangira tariki 10 ni ukuvuga kuwa kabiri w'iki cyumweru gitaha. Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo FIFA yatanze itangazo isobanura ko iyo mikino izagica ku rubuga rwa internet rwa FIFA ndetse no kuri YouTube. FIFA kandi yasobanuye ko ubu hari bwo buryo bwo gufasha abanyafurika bagorwaga cyane no kureba bene iyi mikino bukaba n'uburyo bwo guteza imbere umupira w'amaguru hano muri Afurika. Savera tukaba twakwibutsa ko muri iyi mikino ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatangiye neza itsindira Seychelles wayo ibitego 3-0 umukino wo kwishyura ukabuza kuwa kabiri w'icyumweru gitaha hano i Kigali. Muri iyi mikino cyakora hari ahabaye ibidasanzwe nk'umukino wahuje Burundi na Tanzania i Bujumbura mu Burundi bakanganya igitego 1-1. Uti byagenze gute ubwo amakipe yombi yaragiye mu kiruhuko nyuma y'iminota 45 y'igice cya mbere abakinnyi ba Taifa Stars ni ikipe y'igihugu ya Tanzania batunguwe no gusanga icyumba cy'urwambariro bari bagenewe kuruhukiramo cyashyizweho umuntu wo kukirinda bikavuga ko byari mu rwego rwo gutinya amarozi akunze kuvugwa cyane mu mupira w'amaguru muri Afurika. Abanyatanzania ntibabyihanganiye ko ngo bahamukuye nabi ku ngufu maze uwo Murundi asohoka avuza induru ndetse afatana na bamwe mu banyatanzania bahamukuraga. Ibyo ngo byatumye abakinnyi ba Tanzania banga kwinjira mu rwambariro baruhuka bari hanze y'urwambariro. Ubwo bwumvikane buke cyakora ngo bwaje guhosha nyuma y'akaruhuko umukino urakomeza uko bisanzwe nta kindi kibazo kibaye. Ibya Tanzania n'u Burundi rubuga Udaku Special rwo muri Tanzania rwubyandikaho rwavuze ko ikindi cyatunguye abantu ari uko bw'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Taifa Stars ya Tanzania bageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Dar es Salaam kuwa kane bavuye i Bujumbura. Abakinnyi basohotse bakurikiwe n'abarundi kuko amakipe yombi yaje mu ndege imwe umuntu akaba yagira ngo bari babaherekeje babageza mu rugo. Amakipe yombi akabazongera kwesurana mu mukino wo kwishyura ejo ku cyumweru. Tugana ku musozo dusoreze ku nkuru utamenyereye kumva mu matwi yawe ntibisanzwe mu gihugu cy'Ubufaransa isake busaki inkoko tuzi yajyanywe mu rukiko iregwa kubika mu rukerera igasakuriza abantu biryamiye. Ntibisanzwe koko ariko nukuri kuko tubisanga mu binyamakuru bitagira ingano yaba ibyo mu Bufaransa n'ahandi nka Washington Post, The Times, South China Morning Post, The Guardian, Metro, Irish Times, The Standard, Daily Mail, Sud-Ouest, Le Nouvel Observateur, West France, Le Monde, France Info, 20 minutes n'ibindi. Ibyo binyamakuru byose urondoye byandika ko isake yajyanywe mu rukiko yitwa Maurice ikaba ya mukecuru Karine Feso wibereye mu kiruhuko cy'izabukuru mu kirwa cya Oléron giherereye mu burengerazuba bw'Ubufaransa mu nyanja ya Atlantique. Uru rubanza rudasanzwe rwabaye ejo bundi kuwa kane rwanishwa n'urukiko rwa Rochefort. Abarezi iyo sake y'imyaka 4 y'amavuko n'abaturanyi ba nyirayo bavugaga ko ibasakuriza ikabuza kwisinzira ibitotsi byiza byo mu rukerera. Cyakora urukiko rwanzuye ko icyo kirego ngo nta shingiro gifite kuko ngo kubika ko isake biba muri kamere yayo kutabiyibuza kandi ariko Imana yayiremye. Urukiko rwanzuye ko isake Maurice yikomereza gahunda zayo zo kubika mu masaha yayo ndetse rutegeka abayireze ko bishyura nyirayo akayabo k'amayero 1000 nk'indishyi z'akababaro. Ubwo isake birabigaritse. Nyuma y'isomwa ry'urubanza wunganiraga iyo sake mu mategeko ariwe Maître Julien Papino yagize ati Maurice yatsinze kandi abavugaga ko ibabangamiye bagomba no kwishyura nyirayo 1000 cy'amayero kuko bamusiragije mu nkiko bidakwiye. Cyakora ngo iyo urukiko ruza kwanzura ko isake Maurice itsinzwe ngo byari gusaba nyirayo mukecuru Karine Feso kwimukana nayo bakava kuri icyo kirwa cya Oléron bakareba ahandi bajya cyangwa se akiga andi mayero yo kujya ayicecekesha ntisakurize abaturanyi. Niba yari kujya yipfuka umunwa ntobimbaze. Ubwo tuvuze kandi ku by'ubutabera binatujyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho imfungwakazi nayo yajyanye mu nkiko abashinzwe kuyirinda bayirangaranye ikarinda ibyarira mu cyumba yari ifungiyemo yonyine nta bufasha bw'abaganga. Ibyo turabisoma mu binyamakuru bya 20 minutes, Washington Post, The New York Times n'ibindi bitandukanye aho byandika ko iyi mfungwakazi yabwiye urukiko ko ubwo ibise byayifataga ngo yabimenyesheje wari ushinzwe kumurinda ndetse anamubwira ko yumva umwana yaje undi ngo ntiyabyitaho yigira nk'utabyumvise. Ibi byabaye ku itariki 31 Nyakanga umwaka ushize. Uyu mugore ufungiye muri gereza yo muri leta ya Colorado aho mu gihugu kiyoborwa na Donald Trump
ngo yabonye imushobeye ajya ku kariri ke aba ariho abyarira. Kwa gatatu w'iki cyumweru nibwo madamu Diana Sanchez w'imyaka 27 y'amavuko yitabaje ubutabera aburegera uwo murinzi n'ubuyobozi bw'iyo gereza afungiyemo bamutereranye. Cyakora kugeza ubu ruracyageretse hagati y'uregwa n'abaregwa, hakaba hategerejwe umwanzuro w'urukiko. Tutarava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi umuntu wari warakatiwe gufungwa burundu yaje gufungurwa nyuma y'imyaka 36 afunze. Inkuru suku uyu munyamerika yarafunguwe, ahubwo igitangaje nicyo yari yarahaniwe. Nibyo nicyo yari yarahaniwe mu mwaka w'1983. Uyu mugabo yakatiwe gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwiba amayero 50 mu nzu yacururizwagamo imigati. Amayero 50 savera ni nk'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Nibyo ni nk'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda tuyavunje. Iki gihano uyu mugabo yari yahawe cyari cyatewe n'itegeko ryaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko umuntu haniwe inshuro 3 icyaha kimwe ashobora gufungwa burundu. Uyu waruguranye ubuzima bwe bwose umugati akaba yaraherukaga guhanirwa ubujura nanone mu mwaka w'1979 ariko aza gufungurwa by'agateganyo kubw'amahirwe. Cyakora uyu mugabo w'imyaka 58 y'amavuko yaje gudohorerwa nyuma y'imyaka 36 fungurwa. Ikinyamakuru The Guardian kikavuga ko muri leta ya Alabama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amagana y'abantu bafunze bakatiwe burundu ku byaha bisa n'icyo uyu mugabo. Cyakora we nyine waje kugira amahirwe akava mu munyururu. Reka dusoze dutyo kandi tunabashimira cyane mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Nkaba nari Nyirarukundo Xavera yarafatanyije nanjye Jean Damascene Manishimwe. Reka tuzasubire kwa gatandatu ku masaha nk'aya, mukomeze munogerwe n'izindi gahunda za radio.